aron ri pen chainong ki pon nonanta ing tontelang Samatan LP School ahem kuson penone men ching hap chekamat Samatan arong arartum manghuprong Jilang solong KAWJF pen kahumridam KarbiAnglongLIVE adaba birtalong peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponitha Nijang KarbiAnglong arlo vothat langso police station ke parlopon mate rongkhang constituency arlo Nagaon district pen kache hoilok hongkram atovar pianat pen ajowang amat aronri pen Nagaon district arlo pen chainong wansi Meghalaya an kiroipon ing tontelang Lahenlo Protap Hanse lapen alang lipen claim rapet Jamanur Islam lapen Gulzaralia tumpen chilang rapesi nang tinang ni tini person si jonghele chainong kipon khang dun sita ajowang amat Nagaon district pen chainong wansi West KarbiAnglong alu vurpon putsi Meghalaya an kesalona sai ke claim veratumlo halapu law and order tumta langdun dingma mate hamphang asong tumta langdun dingma puta arjumi melamno Thangbakma ajowang amat aron re pen chainong kipon nonantame ing tontelang nonateng prote mathadame mialamno Thangbakma ajowang amat thangalo avi pin pen mate aron alu avi pin pen chainong kipon longarake kupi poloma puta arjumi mialamno Law and order tumtame mate hamphang song tumtame arjutong arjulong lidetma mate thekdunlong lidetma puta arjumi mi Ajowang amatta Tata Mobile Truck pen chainong kar thangpon towar duk pajang plunganta ingsam dunri ke manghumi melam binongno kidamtang ni phai ingko eju sitame Tata Mobile Truck hum phola pen container a truck I hum Nagaon district pen chainong wansi baithalangso police station vurputsi hamren rongsupi anat pen ponsi ha Meghalaya an ki ponno lapen Tata Mobile Truck number lage AS02 BC 9321 AS02 DC 1851 AS12 CC 3565 AS02 DC 4235 hendo Birta kiribdunlong ateng pulote Protap Hanse Jamanur Islam lapen Gulzaralia tum chilang rapetsi bangso sai ke claim pusi Tata Mobile Truck kativar tumpen phirangkia thengno chiko birta kang Sama logo ha Protap kut logo itu kut logo कुपरा निसले अपना नाम तो आसिक की लिखे केता जाए दिनत केता गाड़ी जाए दिनत केता पीस আছে ऊपर माल केता আছে हां कुपरा रुपए अच्छा कार माल itu জামানুর আন্ডার হতে আচ্ছা জামানুর কি লিখে জামানুর তো itu cuma komunor ke piece আছে ভিতৰত 16 piece আচ্ছা কত লব এহি অকমান আগত লম কত ব্ৰান্ড আছে তো নগাঁও ব্ৰান্ড আছে নগাঁও কোনটো জায়গা ব্ৰান্ড আছে হা ৰূপই কেটা গাড়ী আহে দিনত আমি আজি নতুন আইছো তো কত হ'ব যাব এটো এটো আগত গুলো জায়গাটা আছে এটো জায়গা কালমাল হয় জামানুর কি লিখে টাইটেল জামানুর Dongkamukam pen wiki be KarbiAnglongLIVE Lakha Sirkep Amreng constituency ki parlo mukoilum pen ka helo kilometer kep sose samatana rongalong LP school do bon tala bangso school along than bang ki wangwe arni ongmunak lapen nona bangke a than bang dak pen transfer chi ponderamat school a hemamasi ningkan si do kailo chinghapche labangso school ka chinghapche ga jok samatana rongalong ki charli somartum ki charli ka tikuk ro sonsi mandelo lasi puthor labangso school along ki mission karbia than bang nang toy thusonte messenji lapen nang toy vek nang ji pusi hadak ki dwara ratum KarbiAnglong Thomas Council of Han kachuningri padopon laku si keting bai lo rong suta ne usmar bihek hega tu maki helo binang ta kisik sak to chong kasi dakle
kita bang do master bang sampai daksi semua ini bang kita percaya bu. Karli fan penaan Halloween dapan kapre sekolah apa doni fan samar apa doni fan koan apa damnang lang Halloween lang ma. Halloween lang hak kiruni. Dah mokoilum alom na ve mad. Mokoilum tay dhek do. Jirkindeng pensem sing ti KarbiAnglongLIVE. Thang ni phain ko rai siar ni KarbiAnglong Women Justice Forum atum pen KarbiAnglong Thomas Council Forest Department pen ke tharlia sai ki claim damarong jilang solong an humri damsi kisung kachitong nang akarbiarat pen chingki chethan dam lason si ke dam thang ni phai kre trok siar ni KarbiAnglong Thomas Council Forest Department atum disama hawar marat longri ingnam ke parlo long ke do jilang sorar phan hemrit ke tharlia sai dengponlo la sojok hada kidu rong thoma karbiara tum kidu ki thak japan ki matha ki sunga sonsi dolo la pusona porhut KAWJF swalwa song tum humri damsi aning ki pathe dam la pen bidi sorialam chethan chimum dam marat longri along kidu ki thak puwa joksi hemrit tami prinang koklo puwoi phis tami methang karbiara saidia potsi puthot along ka pregadim kidu ki thagadim piason te mesenji puta KAWJF MIP Bulet Baby Pen KarbiAnglong Thomas Council ki ja ki thegi dinga tumaphan rat aparman pen kachuning ripi lason thak si hadak arong asara tum tame ki misen la pen ki thir thibadim KarbiAnglong ki ja pon CM Dr. Liram Ronghang pen nang piason te mesenji athela suwa hawara long ningkan nyarkep do thaklo la pen sai tame chuti ki bom pen si dolo puwoi phita marat longri puajoksi apong ki tharlia sai nang klemlo lasila son plote nili tuma somar tuma phan kachelana japan kisung dukok jirasi misen pen ki thir thibadim nang pivek thapusi kisung det arar tum pen CM aphan chuning riponlo lasinon bangke itum karbi akhai lo itum akhai jana bangke alang itum bang hok ta dam thai vida ton se dolo bihek thek somar pen jenglok aklimang phar ka do beta dopik Asini itum KarbiAnglong Thomas Council pen state central gov aphan itum alang litum pen kachuning ri PG alamang elapulo alang litum aphan na hok sitame free jok plot adim ason adim thik pipen alang tum phan adim thik pipame pen terek pon asonte kado be alang litum same ning samji asap saver adim same la pen itum khe jan kaching hona theke la cheplangi pusini litum ma thapon La pulo rat pen litum chingki chingwai lo Singki cithan lo, lapen rat nunta nang cidon nun lo, cingri lo, lasi dak yong si gedolong lewek lo pulo tangte sorkara him penta, aleng ithe hui tum nang jin sopon ra, elong bak athai bangke nang thik pi pon nang pu pusini li hin pena chuning ri thu iglo. News report KarbiAnglongLIVE. Diversion work in progress left right kitar kavi anparta barricade tape kihin kavi pen gari lapen munit kachelat kisung kachitong West KarbiAnglong Hamran Rongsopi District Hempi Aphan Tovar Misen Iksip Lapen Ajam ki Themuchot Kasilamalong Havararat Aningarong Chipiringti Compensation Tangka Kilong Japhan Tovar Kachulang Du Puvoi Pitsitame Compensation Avi Pu Kipachetak Derajok Khidat Hemrit Kulat Lapen Ador Kisothing Pihe Hui Kaluksan Ansitami Ing Samrilo Bonta Rang Infrastructure Private Limited Company Tumpen Tovar Lang ki Pikave Anta Kalilang Halapu Tovar ki hud ahud diversion work in progress left right and parta barricade tape ki hinga viderajo gari motor ke vek phiri mimi ang ki klang men si ladak non peklang pon ha ladak si halapuan tu hud pet pen ladak thang nat sign board daketar ponave safety belt ke tar ponave lapen work in progress pu ke tarave arrow sign diversion left right pu ke tokave na supena jok kedam tang nini aprang ala adap pen inut abang pu adap la so towar masidam lo puthot kache dam tuor bangke
ladak thang sign kipi ka vedet pena jok ladak abasi cingkoi dublo an isia ko paya bang ke hadak kal dadak longle aduk le ke bita kali ladak har long hai goi si ladak ke bi la so pena jok ape achoy arigrak et an si ladak thek ponong lo nasi ladak la so pen pudam pulotang te langdam pulotang te ladak ka me klem atumbang a hok pen klem kli la pen arona teng pen klem kli pu bang ke dak pen si ang thek lang dak lo la si penap dik jong si la son dak thak accident do kok la tum carelessness la kachilang pa me la pen arona teng pen klem kli pulotang te so dak pen inside ponang ji pu si pini ala ki phowe ka bang pu ta chuning ri lo la pen hawara rat si ta me la so ningdu kalam the chi pek lang pon lo men to warang bong JCB pen ki hut pon along thangnat kitar ang thek ki pika vedera jok bai ka chingkoi lam ki khlang pon anparta hawara ki sung kachitonga puthak tangte arjuik sinan mesa ladak cobai nonang litum wang lo melo thang tar pang thek thang ka bibe la puma siang cinta yo la hello yo sara tum yang cinta nang lang no tar pang thek thang ta ve pule damoi pule donoi puta thang ta ve yo cobai nang lang tha yo sara tum yo ni tum la ke rong ajulo ko mani sun ka la ke patikung tut patikung thup data mu pelo yo la ka yang cin lo yo thang pang thek a ve yo sara tum cobai nang lang tha yo yo la ke ini ne pudung tam na thanum tap kali lo sara tum hut helang la pen non nili hapu kapur ce banga bangke nili gela sodim la son banga thang signal bi bema nili ga jo nili choy anta jo la son si manik delo nili hotu la so pulong si nili tong lang la pen chilot ni an awar sai an lo nai kle mane munit public tom phan dal pen dak la rong la dak lang jing bara rong sar phan thang kama tha kang gin so we pin pen jo la son si company tom bangke la so to wara ka mekle ma ka la son si pin chong delo Hamren Ben Daniel Hi KarbiAnglongLIVE Lakhain ko ratrok nilip MSC constituency ki parlo Koilamati Presbyterian Mission Towar Krong Thom kachi tokalong thang ni phai inko rai siani analo por phai kresia por malong pen tomon sining ami ke klo lang ki the hemi ke chu hehui kuson si kachipa jok dunji mapu isi chirok tokame District Disaster Management Authority KarbiAnglong lapen kachirabdun Assam Disaster Management Authority atum ahin pen patir piponsi chirok tokamai kipadupon KarbiAnglong thoi lapen inglong ki dwara tum jaseme tomon charting ke jabahut chikli ke wanghut lang ki thiahut hemi ke chohut kuson si lasona por ki sung ki wanghut kachipa jok dun thekjima lapen kapre tuma phanta kuson si kirabdun thekjima pu rar tuma phan ki pachini ponje phansi Koilamati longta Assam kachirai komji aputhak samipi alamkan hini bothe PN ponsi khontai si so se kachirok tokpen kidu ki thak thek je phan lamkan pensi rar tuma thingnu paklang pondu District Disaster Management Authority Field Officer Bijoy Tiso Ari Sangho tum lapen North East Sangkang pen nongnam kachi thangkrong Karbi Film Society along klembang phu mate actor Rajiv Kro Mohendro Teron Borsing Teron Rangmukrang Rongphar atum che tongdunsi rar tumaphan lamkan paklang pondu Mialong lahaya ki sung komentu tong ki wangjine ili tumchi puthek the lake arna makama potsi ili ke khangon elo bonta la swani mantune nangle ro hutke chere dun thek je phan na pen akirap ki longji toll free number ke 1077 along humri lote akirap long ponji puta klardak pen than pon Lasohu Chokiola Police Station OC Jagadish Deka Arisanghu Koilamati Area SGB Sekendro Teron Pinang an rongasar lapen rongarar tum kadukawe bang pharoi sirain koi sosi chitong duninti akula sining kang dar hula pini hula itum chini je jo sining ke barla lokene puta men me tum cha nong che ong pima du aprang pela mesina kari arki apranda la arki pena mesi bang aprang dila so aprang tum cha nong che long pima du aroi che walam na betan hemar do jana pole bang tum do sining ke barla lang nom du cha nong ko hong ko kok te lai lo hong lo do te lai hidi no thi lo ti lai la si lai ko son ma mo compensa ke long ni hazat nai ba mang cha thang lo within 24 hours ta o pini pine de lo ta o chiklo jon hithi re pila chok chelo angela documents dobe na pola miadi badme action da patta ke dobe na po angela aadhar card ta bank passbook lai dobe na po lai ke ba norms ke ni to follow dang po angela thang so bangala lo munitum akola kai ta hen lo to sangti ta me la sangti jibi vet nei lage ag non long te mona por lo no me ke feri me lo la so me la sangti pa ne me pa me bu ba thela theng piar bu la akreng kala ke charo tu me pa me tu lang pa na pa me tu no
aku lah gas tong le make sure the muni failure ti fereng ni immediate ni to gas men ming bobi gas cylinder ke lasi this kene connect disconnect na po angke tawel tame thoila tame kombol ta lang ke champi to di thlu na po ke ne lo angke non lai to hem le wiring hai to hakko ko ha ni fodim beta wiring to ta hen ke na hai wiring ya phi pan thu bok tang kreng bom lo lasi short circuit ti di pun la lo lasi wire hai le hem na ban do lo pu tang te la hai lar phang nang po ang ni to de la si ke chok che si do la aprang a wire la sexual la pon de ti la soalnya mau thubom titi lah, nanti dakpet titi lah senolok do lah single wire 1 mm 2 mm do lah akar that, angke lah pipe perlu pen puluh tanda esok lah kini ni, angke switchboard aban connection apa lah lar lap nai lah ke, kat tema lah jit sulit pen dami buat, kan bini tiap dah lo. Koilah mati arat mati karbin lo arat anda cini muli lo. Je sining kami klu puno cikli ke bang dia seni jisa megi cu puno temana cu puno, nang litum birta igno circle office ta birta igno loge 24 hours sang bong lepen DC office 10 toll free number 1077 lo birta igno lepen nile to makerap pima do pia kisuman nile to register pena kisuman nile to immediate team dolo nile to bang Koilamati met Samsung ti KarbiAnglongLIVE. Pinye berta ke lapansi kang ton poniklo kartong.